शांति से हेगा हंजलकपा हजिक्ति वागनी सुरला मरमदी कईगिनोदा हजिक अखोइदा थोइबा लानसी अखोइगी मणिपुर मरुइना मैतै सिंगी मरक्तगी सुंगाइरे देन अखोइगी युमथंगना लेमिनारिबा लेबाकसिंगी मियोइसिंगी मरक्तै सुंगाइरे देन इंडियागी मियामगी मिडियंगदगी सुंगाइरे मिडियंग समता मानदे अखोइबना अखोइ मैतै मसेनदा फौबा पोची हजिकसु ग्रुप खरा अमदी अदुम अखोइसे अखोइगी कुकीगा मैतैगा नुसिनदबा हानाबदा हानारिनेना अदुम हाइबा मिसु अदुम यावरे अदगिदी ग्रुप खरा मना कुकीगी अखोइगी लालहौलुप मयाम मना अखोइगी मैतैदा लान ताबने हाइबमसु यावे अदु तसेंबगिदी अखोइना उजबददी हजिक मेगी अहुमदगी थोलक्रिबा पोची अखोइना जून की तांग 8 कोकोमिना वार अगेंस्ट चिन कुकी नार्को टेररिज्म एना अखोइना लाउथोख्रेसे कईगिनो हाइकांदा मे अहुमदगी मोइना तौरईसी चिन कुकी नार्को टेररिस्ट एग्रेशन ने एग्रेशन हाइ तारगदी हाइबा ग्रुप सिना मणिपुरदा लान ताबने मणिपुरदा लान तारग मतमददी मणिपुरदा लेरिबा मियाम असिगी लाइफ अमदी प्रॉपर्टी ngakani siengani hairiba state si responsible oire aduna india gi home minister masana india gi external affairs minister masana us da press meet taw matamda manipur da thoibi irang si external element yauraga lan tasalakpagi pot yawi hadana moi masana haigrabani aduna haiyo pot se lan tarakpane haibasimati yam mayek senge lan tarakpai sigi wahan thokse khoina swaidadi kuki ga metega hana boina sum chat lai rebako अन मधुगी पोचदे अखोइ लापथोकपा म चंगे अदुगा आर्गुमेंट से अखोइ चुमना पॉलिटिकली अखोइ करेक्ट ओइबा लीगली करेक्ट ओहनबा मसु या मरु ओइबा हेंग पोचिगी वाखैबा म लाग मतमदा चुमरान अदगी मागी मरम याम पिनर मतम सिगी फैक्टर म्याम सि राइट टर्मिनोलॉजी यूज तौद्रगदि हेंग मदु लीगली इंटरप्रेट तौ याददि दामो केदोने लीगली फिट तौ यागदमने अखोइना ngangi वासी लॉ द ओनथोकपा लॉ द मादु लॉ ना इंटरप्रेट तौ याबा पोदम ओइगदमने बको अदुना मसि कम्युनल violence हाइदी कांगलुप मसेन ग्रुप तौनरगा हेक्ता फुनबा हानबतो अदु नते सिदैदा political objective यावरी सिदैदा military की pre planned अदुगा well armed को military की aggression यावरी अन पोचिंग से लोय यावरबने अदुना मसी अतोपा मनम करी ओइगे हाइ कांदा सिगी चिनकु की नार्को टेररिस्ट aggression सिदा prime actor ओइरिसे मांग थारगा सिगी लान सिदा सरुक यारैबा चिनकु की ग्रुप तगी टेररिस्ट ग्रुप सिंगसिदगी मेन एक्टर ओइरिसे कना कनानो नि येंगु कांदा इंडिया गवर्नमेंट गा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट मा साइन तौरगा 2005 तगी लाखिबा 2008 त फॉर्मलाइज तौरगसु 5 तगी हौरगा लाखिबा अदुम ग्रुप सि मयाम यावरि अदु तागदी मोइना चथरेबा थबक से मसिदा इंडिया गवर्नमेंट सि खंगदे न हाइबि यारोय इंडिया गवर्नमेंट मसि लैथोकबा यारोय अदु चही मा सांगना हजिक लाजे चुम ताहलगा चथरइसे मसिदा इंडिया गवर्नमेंट की नॉलेज केम लेते इंडिया गवर्नमेंट सेनदे हाइबि सुया दे अदुना मदु अखोइना मु पॉलिटिकली इंटरप्रेट तव कांददी करी ओइरे साइलेंस इज कंसेंट थाई आइना सुमाइना वारी सुम सानाबिसदा आई सिंगसे लोइ थक्तोगे को सुब्ला नंग यारे को हाइबदा नंग तुमि लेरगदि यारे हाइने थकने भाई तमो अदु कयुम नंग जानिंग द बोइतारे ए तम जा थकपि किनो इसिंग दु फत्रमने कनो हाइरकने हाइरक्तरगदि यारे हाइने अनमाइ लौने साइलेंस से कंसेंट ने लौने अयाबा पिथोपने अन इंडिया गवर्नमेंट सुक सांग्रबसिदा मोगी मथकता चप चाबा थबम त लखतब एविडेंस में हम लेखरे मोगी केम त लेबम थोप लेरम दे ना सिक्योरिटी एडवाइजर ना हाइगिब लेरे मोगी केनोदगी लानमी मतेंग पांगु यारमबा असिबदा कुकी लालोबो यारमबा केनोदा क्वाक्ता दा बोम पोखाइगी मतमदा चेनाबा फाबदा कुकी केनो यारमबा नत्रा ngarang nahan national highway da LPG की टैंकर सिंह दे अटैक तौरपदा यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी हैबा कुकी लालोलुप ममिंग अनो बोरगा सोमा थोलागा क्लेम तौसलकपा लेदाने अदे सिगी मेन प्रोपेगेंडा सिगी कुकी की चिन कुकी नार्को टेररिस्ट की ग्रुप में याम इन्वॉल्व तौरगा लान सि तौरक मतमदा मोगी प्रोपेगेंडा तौननबगी माउथ पीस कना कना ओइरई कुकी एनपी मणिपुर ओइरई केएसओ ओइरई आईटीएलएफ ओइरई कोतु ओइरई हाइबे सिंगसी मोय मोंगदि सिविल अखोई ऑर्गेनाइजेशन मालगदि लेबा अदु मोयना ngang थोइबा तौरिसना चिनकु की नार्को टेररिज्म ना
tawraiba adugi moi action mayam do adu defend tonanaba adu propagate tonanaba khaki oina posi loin to bai tare adu moi loin involve torpane sigi involvement se loin la pasida India government nga si phawda moi mathak ta chap chaba action namta visible action namta phajana lokhatta base machine kari haige haikanda hari pot se masigi lan se masigi aggression se masida India gi certain ekoi proxy war gi design am yawre hada koi di there is a proxy war carried out by the government of India through Chin Cookie narco terrorist groups kai no khoi na si hari di Chin Cookie narco terrorist group to main actor or primary actor or ayamba majority of the groups India government ga agreements sign tawnai moi ngasi bawne Indian army da nongoi marum kapte Indian army da moi attack tawte Indian army moi punna lemine moi wari sanai moi paw phawnai akhoi somna kan terrorist act tawriba hizik chapamena thugari ba thongsi kukila lobun thugai boi doini mi changba ya jaga nate si moi thugai ni nan tenka kapini natra adai mamangda kwakta da bom tawrini adagidi makal gudi maki ngarang singmai da kapai bidu moi la lobu video myam tholei duni ama chosampur tawge ma loi tholei ne ada hari watching se masida chapchana India government gi leriba armed forces myam sigi side gi military crackdown am tawdon operation am tawbi position le litaba aduna hari pochi proxy war am yakshala amina proxy harak taragadi masi resolve tawda matam change mandi kai no da tasengna hairo su akhoi di yaudi he harkane pura hekta puthokna wayan me yabra su yadaba adagi tawdabra hairaga su phangiba khudam changdam moina ulliba attitude punamak se akoina logically masi mu akoina measure toroga anka holaga apply tor yenga dadi moi yawe se dum indication de dum piba aduna proxy hair target si pose le panina aduna ne ngasi akoina chahi phadore mathang tang hunda chahi pharani ko chahi ma pharak pase maside da any sign of akogi improvement or relief nakai sing na akoina phangdri uba phangdri se masi kaigino hai kanda proxy war ma yawbugine proxy war yawm da taragadi akhodi he hobudagi hai nakalani makta khulai unwarranted akogi arms pairaga leri myam se nakalani makse dum at a time seize token view hai bana India lami masing yang wajan ya ham bisi thai do almost 70,000 mungne thajal se aduna 70,000 sina nakalani maksida tawlising kuntra untha da yen thongna bada lempa ko naram ne ba adu tawga nakalani makse seize to view khulai myam se seize token biro ani makse lotion biro hai bada moi tawgi de tawning gi de kaigino hai kanda sigi poche sum satha haning ba man ba poram khog yawe ana madugi poto leibanina akoina masi kamaina loselakani kayam kanda loselakani si yam lui aduna thokriba thawdok si yengbiu kwakta da June gi tang kunma thoida 2023 da bom pokhaire adu su hujiki thong mayai da chawra concrete ki heiba thong mi gi heavy truck myam lan bag ngamnana bogi siam kanwa pangan do hongai pokhaili si asida seasonary explosive si icham explosive na te chumne grenade amna smai pokhai bangam bujana te ID oidwene ID pokhai ne RDX yarom doine ana adu ba sati high intensity bomb pokhai hanbada India gi leriba Indian army na state ki police na adu gi mafam du da chap chaba military action law da khai chumne gi Kangpopi de police station dagi gypsy ngak tharaga photo ka video ko yengal FIR chanjan thamake do aduna sigi pochi khoi gi khampu to ga thambam yawe na aina he haijabani haude dum haibani khamba su manba machin da disum laga moi gi political leadership laga ma taro hairam baje khamba su manba aduga dum khara dum phujalo ai haibum to khara haige noi to sallo na haiba manba por khara yawbuse sigumba indication mayam ji yengkanda there is a proxy war carried out by government of India towards the people of indigenous people of Manipur through those Chin Cookie narco terrorist groups. Mandi kaino da mo involved tore khanga phawda ngasi phawda Manipur state government na magi bari le na ba evidence proof mayam phangbadagi suspension operation si state ki side unilaterally withdraw to thokra ado state na madugi ground report pira phawda center na withdraw to disinadi center has some other vested interest haibase make sing ta amne mandi party home level party mana mani state executive ekoi implementing agency di state ne ado state to na withdraw tawraga center no kamai le hodino
센터는 ngasi 보러 레호러 칸가 레리세 마코이 시기 포치다 마코이 굿 양 짜오네 야we 하버세 마시데는 mek sing belite ana hari pochi proxy oibanina akoi miyam na masi yam hai singna koi handle tau dagadi chumnagi emotion da akoi gi khidang kainom taw ha ga lambi thoi ta lawba media thoga ita panga ngang ba sine yaroi masi akoi ingna masi gi chap cha ba akoi gi su strategy sem da ba yaroi adu strategy sem na bagi mandate tu mafam chana akoi group ta miyam gi ledi ba civil society sing da sinaraga maduna yalakba waram puram thoram kogi lalong mayam do adu miyam sina cooperation pi na ba matieng pang na boina leibuduna chumi aduna tana lekai ani ngi maira pai bin na leramba dei club ki leader ne leram sina thola thola ga leba ki leader dona dum ba pang angangjelak pasina moina uriba area kharadu khatang yenga ga koina pochi handle to bu yarak trap mai chai ba potu khag yenga ga mai du sum ising hai bi dai sum yaro mai cha na bai maram se karai dei kamain to sum hanjan sum chai si kai gino si thido pudu maru oire ba ko aduna koi gi miyam sing su lan gi lalong si table ama khakta dagi koi gi lalong si thok ta ba yaroi hauji ti table se cham yang khai muk lei ma le ni khan bada lan gi table cham yang khai dagi lalong ya lamina battlefield nam khatani aduga enemy sing sina yam ne advance oi ba yam powerful oi ba group sing na mating pangjel laga tawrabnina masi koi gi aini he haijaba mahabharata machi manau chamagi kangraba durjadona lit tawba dum loba lanmi tengol se masi indu naba lotion naba honabada sakuni na logriba thodang se arai banate adum ba logic to koi apply tawdragadi koi arembada awa famda sum ta le rani na mai thamjak yam nunga je jaw jana yam phazan thambikre sum nei nabda su dum kanwa singa su yam na kan tawgone khanje ja akhoi gi ojana panbi gi bhujik se akhoi center na su kanam ta kan tawbidre reng changdre chet pestanam ta laudre aduga akhoi state na su dum hak mangwon dek ta tangjaraga kem tawbangam na leibi phibam do oire marak staida amidst the situation akhoi gi common people sing gi di wa bai bese dum suffer tawraga leibi se oire sidi dum kuina samai sum kan tawraga lakpadi dialogue anta solution purak tabadi yaro adugi pot sanction me wam leitam dan military ke crackdown haina ojana kan tawbi ke oja military crackdown se tawgada mi decisive action am pulau drum dan si pho tawba ya bai wa fam do ojana se pukala hai pi ke oja thoba kamai thambini sa area sida military crackdown si hana tawba yare adubu ngasai koina haijaba proxy war gi intention nama yauraga proxy war gi agenda am yaukhrabnina moina crackdown tawgudoriba military sagi terrorist group to madu moina moigi mercenary force on season ne masi akhoi ai even aya UN gi keno da aya du ai panjaram amne india government na akhoi gi mercenary force season na kanda akhoi counter insurgency operation da moina mercenary force season na proxy war am tawre na akhoi dum haire adu level da thabuk se tawrabna aduna hariba pochi khoi luri se proxy oina tawraga tha ta ma thoi changjala kanda hojikti moisu handok posi lure hojikti pochi tho se kadai changjale kadai habagi film ne bajing da government tawse ana moina hoji apply tawi pochi kaino ha kanda yam phajaba khoi gi eno ma lei khoi gi phrase ama hai ta court na mai ne he haijaba if you cannot convince them confuse them hai India government gi magi main agenda or magi main objective ti kai ye hai kanda manipur da langna phana bangam dana ngangna sanaba yadana leiriba insurgent group mayam se maroina maitei gi dei naga gi leiriba group sing se masi kamdongna lotion si ge haibana bisang sina congress na palingi matamda different form of sagi nan high military crackdown have se sigi different form of military aggression chathagrabana armed forces special powers act se apply tawrakanda act massive bombing operation tawba fake encounters is the hector aki wa khangma phangai tawba kitang mo mari lena me haide sai puthoi ta kapa different design of military aggression tawre tawba sida phanayam na hat khre phanayam na si khre ko adubu moina loisaningi ba sagi movement du di loisan ngamdre ngamdrabni na mo atopa idea mo apply policy mo apply tawre kali policy apply tawre strategically mapandagi force amana changshal laga indu bujing ngamdrabni na manung lomdagi masa mathanda akhoi thugaina na boina sillase haina tarakanda kuki gi koi terrorist group mayam se asi yokhalak bana adune masai
Indian Army da state force da nongmai maru ambush ama bok torok triba laloba group sing dubu kaidobogi Delhi da puraga political dialogue tawdino kaidobogi suspension operation tawdino when there is no operation at all what is there to suspend tawno kari lege operation sudang tawgidaba khulai paiba group sing do ari khulai paiba group si apunba group kun manga sida punna enlist tawisi mi lising ani ga cham humdra mutane ba adu ta dina kun mangana cham humdra da lising ani ga no dam te yen thu ba mi cham phana thungde ba group amada mi cham phana thungde ba adu mo group mayam do Indian Army da nongmai maru ka pako sunata ba ambush taw ko sunata ba adu mo mayam do loin kaushalaga suspension of operation tawraga political dialogue tawni maram si kaino aduna high pochi munna yenkanda high pochi akhoi iraksida akhoi ga jat sakchu namchat thajat mo mato ade akhoi terrain jing ji khangba moi oibanina makhoi si mercenary force na seasonara kanda Indian Army sin dabida expendable army hai aina expendable army hai di kaino hai kanda siga ga chu kai mangjada sidon ga chu yaba ahongba lanmi hai tare amaramda ahongba lanmi force na sinara kanda hujiki hariba counter insurgency operation do adada hariba pochina anoba tactics wena Indian Army ama sidu shakudi kuki akoina suspension operation toriba adugi terrorist group ki member tara kun sibdo akoi kai mangjade akoi gi Indian Army ma sidu shakudi haraga adu sidon bana adu seasonar bana adu seasonar ga operation si 2005 te matang sum toro pochida hariba sigi kuki group sing ju arai bana te moju mogi interest am lai Puari da history de yen kan mo jo always power na pagat chale maitaining dong no pa mang kaling da ni akhoi ko khun ngak chage mai ge ngak chage nongmai pipiu na khoiram na toksan na da lakna maron lei rabane adumaina sum tawraga lakhiba group ne adu power je mu mathanga ola kan da mu hojik kai hayo British thengna bada Indian akhoi gi freedom struggle da khoi myam yaw khri ne khoi kathok khri ne wai re ne power je napa chatne moi lam chatne ar main to dana moi na Indian Army ga namna ringai India government ga namna ringai sida moi gi narco terrorist ki moi gi empire drug ki empire se masi phajana occupied toroga secure akoi gi golden triangle territory mas lam sida shift to sala ga moi plan moi agenda ne adu mai pa na to gre adu mai pa na to ki bedune ba ngasai gi paktak na no popi thaler mi ba khun ma illegal oina sandole mi ba mito myam pusalaga khunda salami ba aduga lalolu myam ji ke myam ji no sara san na thamjalami se moi sigi 2005 tak sign tawna raga Indian Army gi mahut chilaga moina India gi thabak toruk se adugi mahei ne adugi achievement ne moi gi se ana adugi pon myam ji no tawsan raga na hojik India government na moi da hek onjal laga kainom tawu matam da moi na sube haiduro ka dori bi India government na apply to ki ba illegal oiba international law violate toba adum makhan gi moigi action me am do moina kangthoro ka da Indian Army ju akiba moi banina moino jik tawning tawning khar toro matam da Indian Army back foot challe they are in the back foot ana adu gi back foot chalam na hojik chi la ji thing ju ngamdre maitei rom gi side gi su retaliation do tap tangi toksale retaliation toksalam na moina masi communal tone amada communal violence in onthona na bhona bodo somna kanda state ki intelligence ki report ta kai dadi Burma rom de changsa laga landi me am yaushalam ba ko longri set pa si ta le ramba ama to me am yaushalam ni na adu gi input to the other home ministry salam ni na ami sa wangang dia dre karai do pande ya do film parliament de panjala pallaga su they don't have the intention to resolve cookie terrorism Chin cookie na ko terrorism si resolve to lotion ge habagi moi di intention leite moi di moi na season pa group ni na adu ma ka thabak to budi sundok to ning de aro intention do yaw dom ni na hojik suspension operation leite ya tawn pra dai do kaim to den le hai ji ke no da they don't have intention aro adu intention do leite atoba side of na kai no geopolitically yen kan da Burma gi area do hojik ethnic army me ethnic group me am control to shala ga military junta maning hanjala amina asigi area si da India gi web strategically China ki leba US ki factor amadi sida south look ek is policy ki kaladan project ki kari ki mayam se lakoni na asomda leba group sing sigi jana na bokona na koda adu gi group tu de gi lanjal la somda yaukshal ki mayam du ga aphoba mari thamba sinen pa me mo mitei lu to do ku ki lu to mo re ka haibe ki sen jama yaw re mo mandi Myanmar ki factor ji nga kanda adu gi geopolitical mo gi interest tu yenga kanda lamdam si da sahi lising kaya si khunda leita da na
maning makha tamba leba moina laaba yellow mi singse masi mangraga su kaisu kaide haibagi moi manungda ama pachin ngang draga su yaubra haibase akhoi yam chingne anu madu chingnari be pon mayam se masi thengnana bo hona matam dadi akhoi isana hojikti labi bhium se akhoi isana akhoi hingnana ba defend tongna bo hona jaba natana makoina kanbirakani haibasidi chance yam less oye kaigino hai kanda they are involved in this whole conflict proxy when yaoga su they are involved aduna akhoi mi happada chenari ba nupa duna just oile ramakanda my court chala akhoi wayan view na law matam da tamo just duna kamaina justice to deliver tawduri ke ba kamai tawduino ba aduna moi de akhoi kan view na tawbuse swai da mayam tawna tat phar mi cookie na tawre na tawna india piranga pai na ko pau tawbusi yam wai ba mamdi khang na tawrira khang da bai tawrira si akhoi machi nainabam change ana moi na chenari ba changsi si yamna serious oy pon ne aduna external affairs minister na ngarang nan su magi tv interview achobam da mar kai hai terrorist na ekhoi da lan tarak matam da they don't apply any rules when terrorists attack they don't apply any rules so when we retaliate we don't need to apply any rule hai terrorist as terrorist on deal tawdam ne ana ekhoi gi stage da thengna de hai man ato mohom da lolaga su boundary wang da chakre no safe way na khalaga su we must adugi rule thugai raga dum khoi take to damani have se external affairs minister Joy Shankar na masana ngang na handa national news channel amagi conclave tama masana interview hai khra bane masi mana Mumbai gi terror attack ta yumpham way raga ngang bane ba akhoi som da tawri pochi da di ma adum hai de aduna hari ba pot mayam se sigi dynamics mayam se khoi punna yeng ba changi masi khang ba changi pochi masi khang ma tung da akhoi na ngasi thengnari ba kuthongna bagi thodok sing ase masi chumnagi nongmi kapal lekhraga akona kuthongna ba loire haibi aroi hujik kukina chin kuki narco terrorist group mayam na occupy toksalaga leriba territory mayam je khoi liberate tokthok tabe moi flush out tokthok tabe aroi haibi area mayam je khoi secure tokdo bi aroi indigenous people singi right malan bi aroi punuma sing ase akhoi kamdong na thengna gadage haibi se masi arai ba thabok na te ana haibi porasida within the ambit of the law or beyond the ambit of the law the law do na ekhoi damakta protect to bigani have to talk to targadi we have to something we have to think beyond adugi purview di wang ko khalak pata ne si natural instinct ne ba ai mon da mi no ji halagen chenjilaga aina ma haren law na ma dum chera pije kini hachar version odu di tamo du di yate self defense right to self defense le adu tawta ne aduna high poche it obviously applies to akoi ngasi gi le but phibam sida mete community apply to we and we have to seriously think on it aduga high basigi strategies it has to be come out from one single table cham yang khedi thodi yaroi an lekai gi macha pocket group leader macha tholai myam se machine sum tawna tawragadi poching se loina distract tawre propaganda gi level la khoi ji fail oi mamdi kaino na ekhoina makhoina tawriba hongna daba uncivilized oba barbaric oba action myam do madu ekhoina maling myam da chaina na expose tawno hona ke tawma tamda akhoi jo me tawle myam mina akhoi thangjingda moina desecration tawsalakpa obruda cross yungjalakpado aina wangang tawkanda akhoi mukai da mi chasam da tawhek lera myam adu akhoi sana self defeating oiba thabak pangtau tawbuse sigi yamna khangde yamna intelligent oidaba yamna bamen ta daba behavior am su tawi kuki na akhoi gi miyam gi akhoi gi lebak sigi leader da akam pe ngange na akhoi swai da su dum ita ngangi tawrisi boba aduna sigi yamna bamen ta daba culture mu su akhoi gi society mark sida leiri se masina akhoi si isana isasi maiti janana bagi isana isagi mang tawjo bodo no thokpa thokdok myam su yawri bese masi leader leiriba group ki leader thole myam sina munna wakhan khalaga lebaki apunba wakhalon midyeng amadi lalong amada changjan ngamna ba honna basi am tangai phate thamjage Thaga chari oza ai aroi bagi oina losilak padu moza thok losilak chige oza public leader ki dakar lai khoi puna maksi yamna well discipline ba well organized oi bagi tangai phada su oza ni se pan bi kamain tham bi ni oza losilak ai gi oina di ai aina khanjaba da khoi gi se cookie singi moigi lai ba mouthpiece moida sagi the art of deception na oi da basi achuma mana angba thabak nam taw machin am ngangba sigi si mo yam kan sin nei sin na basi sum hen malaktana cookie na
ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯋꯥꯜꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯂꯝ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯊꯣꯟꯖꯜꯂ ꯐꯠ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗꯅ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒ ꯄꯪ ꯍꯪꯅ ꯁꯤꯕꯨ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯖꯔ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯐꯦꯁ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨꯀꯣ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯐ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯏ ꯅꯥꯏ ꯌꯦꯡꯍꯩꯗꯕ ꯎꯍꯩꯗꯕ all sort of brutal act ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ commit ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯖꯗꯕ ꯑꯣꯔ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯊꯣꯛꯀꯨꯝꯁꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯥꯟꯗ ꯍꯔꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩꯗꯧꯅꯀꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯔ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯦꯟꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯩꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯠꯄꯩ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯐꯒꯦꯔꯥ ꯐꯔꯣꯏꯔꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯤꯗꯔꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯔꯛ ꯁꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯨꯗ ꯁꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯏꯚꯟ ꯂꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯐꯖꯗꯕꯉꯩꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯐꯖꯕꯗꯨꯗ ꯏꯟꯈꯠꯂꯒ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒ ꯄꯨꯅꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤ ꯆꯩꯕꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯦꯟꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯤ ꯊꯥꯡꯉꯩ ꯍꯦꯛꯇ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯆꯩꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯇꯣꯛꯀꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯊꯥꯛꯇꯣ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯀꯅꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯌꯥꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯌꯥꯠꯀꯅꯤ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯁꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯍꯦꯔꯣꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕꯗꯨ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯁꯤꯅꯤꯡ ꯆꯤꯠꯇ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯃꯥꯕꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯜꯂꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯨꯁꯨ ꯍꯦꯔꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯕꯨꯛ ꯄꯦꯟꯅ ꯍꯥꯎꯅ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯂꯥꯟ ꯆꯪꯍꯟꯕꯒ ꯉꯝꯃꯤꯕ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯉꯤꯕꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯑꯣꯟ ꯏꯠꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯃꯥꯛ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯆꯈꯥꯎꯁꯤꯗ ꯌꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯕꯔꯒꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯡꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯈꯛꯇꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯆꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯎꯆꯤ ꯀꯂꯛ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗꯨ ꯂꯥꯝꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯃꯨꯟ ꯅꯥꯏꯃꯨꯟ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ